Pas dek rem ya tang sabe cek rom. Ya mela para nemper. Kalau kuat TV lah tak bisa. Hari pun tak nyari orang tak belum beres sabe. Oh iya. Tar kamat langge. Nek pola bisa ala kotang sabe. Mat, Malangga, Mat. Buka ya men. Iya Mat. Apa men? Kok minta tolong apa Mat? Minta tolong apa men? Pak tang sabe kas kasaki Mat. Cek rombuna. Mon bisa kaki nyari bareng. Mari tuli mari. Iya men, sing kok bisa. Tapi pun ada ngalaku di setia larang men. Berapa Mat? 200.000 men. Ini cek larang nggak Mat? Cek yang setahun na sengko ning 100.000. May pasong ke separo. Iya lamba men. Barang kita naik. Mun setia, mun pakun 100.000. Tak kiranya akan. Makanya akan orang korang. Oh dah iya ya Mat. Iya men. Demah, gelem gak ya? Iya Mat, sengko gelem. Ya re, sengko ibu ajaran yang terluar dulu ya. Diki kok orangnya lah pacang budian. Kalau lah mangkat dulu nyari bareng gak? Iya men. Sengko mangkat nyari bareng. Ya lah Mat, sengko lah mulai ya. Iya men. Boleh lah mangkat Mat nyari bareng. Iya. Mun rezeki. Neng ya lah pada dengan terpes. Datang bahagia. Teh, Kaki man. iya teh. Lagu apa kita? Ya kok rokok Andri ya man. Jadi pas pengke atanya kan aja. Yongku teh ya teh. Oh iya teh. Dia malah aku lagi situ ya teh. Ada man. Mun setiap ikut channel tardis. Tadi laku. Dia mati kaki si ala aku abis sengko teh. Mau tandi laku. Ongko ya man. Alaku apa man? Ala ko kas kesan saben kimen teh. Ken gaji na cek moden na teh. Berapa man? 100.000. Oh, ini cek modern man. Iya teh. Lah kerana mode. Demma kelem gak ya? Ya kita demak boleh man. Tempang tak nemu laku. Mayu lah kalaku. Singkok noro. Ya mun kaki noro teh. Amolen kan leku lah alaku. Iya apa aja teh? Bikin meni beri kado. Sabar sekir di mana man? Aju teh. Sabar seneng mor kelap dulu. Yelah teh singkola molya. Edan tuh seleku ya. Iya man iya. Kemat teh singko minta rokok kan. Dok mulu kaki man. Mulu minta rokok nyaman man. Ya. Kau mau lihat ya? Iya man iya.
Kam mamat langgar, maki ada. Kau canggih lakon nasi ti. Aning tak tek deteng. Ada ngumbar mat langgar. Bahaya mat langgar, tak ada henti kena. Lah kelak teh. Iya kelak mat. Aki kam apa yang mikir urus itu? Biasa teh, beda urusan si kecil. Teh, sing kok mulai kada ya? Ni mulai kada mat. Sering kaki si urus itu. Iya teh, sing kok ki beda parlo nak. Gila teh sing kok lah mulai ya. Nyaman mat langgar. Si urus itu mulai ke hati. Hari mulai kia apa yang cak kalah kalimat langgar. Kok lamare ya mat langgar salah kutang sab. Are tang-tangor heuy. Loh. Kaki salah kutang sabe teh. Iya men. Mat langgar kemat teh. Tak ada biasa men. Lakon mat langgar. Dia tengah dibudi. Mulai nak ada. Lakar tak rogarano, kula ko mat langgar. Lakon nakal fajaran minta larang. Loh. Lo kalau men. Kaki minggu cak larang mengkorokun bajaran satu se. Fajaran yang 1.000 direm maka kita. Cering mat langgar minta 200.000 per hari nak kasengko. Ya men. Mat langgar per hari ko mak beri ning 1.000 kasengko. Ya sengko lah tak tahu aji ya teh. Sejelas sengko rek beri 200.000 per hari nak mat langgar. Lah wis teh, lah tau saya debat. Lah aku tang sabe aja. Iki sontok terono cion kita mare. Kayo yon nya ala temu beda ngidin lah. Cakang ngkureng. Lah kulo ta. Teh. Apa kayak kiki teh me kemeto teh.
Mat, ternyata ada kaki besi Pakun, Mat. Pakun bucok. Lah, Tapi ngapa teh ngaji ya teh? sebener bajara lapor berempat. Ini 1.000 teh. Lah, Mat, kaki tak usah ngomong. Si Urki mintarkan na, ngucap majar 200.000 dek kaki. Kaki mecek tega na, Mat. Pas tak lingkil-lingkil. Masa, raga rapi saya 1.000. Pas tu lama buta kaki. Cek yang kita titip pejabat lek. Lajar korupsi kaki, Mat. Sengko ren jelok korupsi teh. Apa, Mat, membeni korupsi? Sengko kan ngalak bede teh. Tala dan pada naman. Cengak le, mung bade parlo na cengak cek nyaring kok boleh. Loh, kan mak kita. Boleh aman. Loh, lah aku nari ya teh. Lah kok na cibi. Teyoyo naranga mo kumpul. Ni burung na ngamo ko rin. Sedang tak manto man. Duh lah, terpaksa kalau aku TV.